na mam na se wo si yabo to dia me de mimi hu se ono osofo mi no mo ye adwuma chatawale case ni so de se me de bigidi se ono sofo no ye sa business no enti osofo no ya kire no ye nkire wo o si ya chewo o so fear and panic to the public obi ha o ti sa se mpa ye mo hihie no de atwa hwe tam no obi ameshutu obi ameku na do ho akote no amobi abenanso se yakun yes dan pare ni se na adwuma ne de omiemu na yata na chi Ghana ha no ase obi a obebo homodi bia na why enemy to the society. Pare is working hard. I like him because he started from the scratch, so he knows what it takes. He didn't start from the university, sit down on the air condition, but he's doing well. So the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say about equipment, a church for a quadruple award, any air conditioned room there, about media law, advertising, camera handling, and marketing there. And then a location of a coffee pipe junction. Fanamba ne guasio, na wankasa fre. Na mo bi another one, na mo bi kasa me frama. Wankasa fre, abati Yo, ebusiafo ended day yet we ho aba abonte akra kromu ane babe piemu ewo honmo na ye ne afoforo eba bedi nkomo efa papa dampere eho metwemu IGP George Ekufu dampere ni modembo anase dwuma oye ewo mamu se so eni anase enso eni afoforo na achocho madwen enkaka efa eye ni recent case na babe piemu ewo ye mamu ebi mo ewu ne se wedie edwuma no obetimi aye anase dwuma na ne kwanso ana ode eto afoforo nso na macho madwen mu twemu maame ha wakumse ana afenso papa honorable Kennedy Ohene Ejapon se na authority amanfo ewo ye memu se be ye a ankadam pare ofo nani endi omochipa because authority nkofu bi eka ye ex president John Dramani Mahama enso eka wo enti sedwuma no wa na adwen so be ye pande a ene mama ne nye se okata so ha na obi nani so ewo ha no se ne mom se wache ye nua brema medical so atomu just because of a tour na okra na se tour ebe piemu ewo video show ye social media so dia and ye how akumsin so only nature because emre atwemu ono so atwituo public enim enene afoforo anase adwencha amanfo ede ababetu de nende de ye to ye ho ato abonten so ene afoforo edi nkomo sai papa yi adwuma na oye ye memu obo no homode anase ombo no homode adwuma no eso ani anase enso ye ni mongusu enka ye ho meso awie meso madwenkyere ne se asem si wo Ghana ha na eti se yen ya ye ti asem na ye wo montin so no omudi ye ho agro efisa se osofo bi hye nkom si sen e na e ba media de minim se wo be bo ho mpaye no so abo no ya bo mpaye but adini ebesi am ye hu se adina si but ye wu okura na owu se o kan se ye bebo ni 218 no ka 18th no ka bi se BBC emo hu se saade ewe no osofo bi kaaye na mpa abamu ampa but onwu be ati se bia wo kakra na bepra na ehu se saade no kan abamu na mam na se wo si yabo uto de mimi hu se ono osofo mi no mo ye adwuma bomo omo ye hyeche no omudi kun ye omo dada yen na mimi ye ka me nko a mimi ma sori amekon mimi ni adaja mimi bi di kwako chinchi asofo so mimi ma na meton na ye coins enti mimi mo abo am coins anu 1 million 2 million amfa nko ene nka me di bekotua me tight na me di anyankafo ya de bi omtwam na me di bi amam mi mfa nko jiro sofo bi anim no fa nko to ka entram wo bra me so mimi trotro kra me 2 million kansa na ma trotro me de me se ka me enema bi wo wa me ya ka me nko nka Ghana ha no obi enya saade no hu sika ni enti osofo no ya kire no shata no so ya kire no omoma mranya adwuma because what ho obi so nyem obi si sei ya kire 2 days e Ghana yenti hwi biem me kra de sakra radio kra mintie senya se metra ka mu pa ye be ka news a
mintie because ensem na mo ka no me hu hia me hu hia me kura enti china ya chi no se emra wo Ghana ha pa wo mo ba ye hu na yemfa ne famra kwa so ni ani ni o china bewu ade china bewu asofo ne keka ne ya bra wo mo no wu no asofo ndo onwu wo de wu asofo kasu bewu a fine we now time no so ye ne mo otu a akofa plaster ya de atetaro ho se wu no ya ba otu we kranka ya ma no kra ya ma ne be 15 year kranka ye no asofo no hye nkom no ne ye bako no no se ya ma ne 20 yes nye this ye the 5 ato so ama no ai omu sisi ya pa atro omu onyo asofo onyo difo wo ye komfo asofo akomfo no ana omu yesa ana omu yesa enti na esi ya chi omu he oni ni na ye adwuma o ubekoma na ne spiritual father woni ni na ye adwuma eye woni ni mienu na ye adwuma enti no ya chi no but omu mamra enye adwuma say unu say eye e papa dan pari oye adwuma pa eye adwuma na no oye no obom no homode adwuma na no oye say yete wa na we sisei wo yete wa no sofo bi sisei na we sisei obi me see ubenwu no bi a wunim ne pa me ka emri bi madamfo bi se okwa sorry what tema wonwu no bi oni no eto ade wakatamanto wakata na nisi na ni yefra osofo no koya wakọ no so straight wakọ pointi we si na ni yefra ni ya bompa ya ma ni na ni ate ento so hu na bonti no say me nua me no na wakanta na da be no ni fra say ka wano tum na ye mi business me da me ka wano tum ma me nya mi business unim no wotima to a wo behu sister enti wasofo no wo mo ni nkrofo no mo ye ba ko ana shata no hu ni say owo fans enti no o ka say ye be shata sei na de ni du ye no bibia sidi a ende na ni che say shata no ni di me hu ni say ni di na akofom man for say be ni di na akofom nti no e bibisa say no obenya trend no aba suru biom because na say Christ na nyom no kura bokura enche na nyom na yela every system ni mo enu nti no e bibisa na ye ti wo ye ton ta ye ton knickers ye ton shirt obi ba me pe shata obi ba me pe shata me pe stone boy me pe Kwame Eugene me pe medicals enti no se wo enya pa no ada no no enti wo ye popular dada na we dey say na niam ya togu we ya boka ebi na gugu mi hai shata na gugu hai ya boka ani che se ni fans ni nyina no obom ntobiem se wono no wa lose o wa ma ye yai omam ko twa ne ntade ne ye ton ya boka emra ni masemo anu no emra ni wo de beda wase pa eye yo ne busofo che se ne afofo egusu ebo nkomo efa eye ye papa IGP nejuma den a oye ewo mam se so ani ana se enso ani ana afofo se na mafo eka no se eye nhwehwenim keke ana oye ni nyina adwentwa ye je efi eye adofo eno ho no monka ye ho na embom. Pare is working hard. I like him because he started from the scratch, so he knows what it takes. He didn't start from the university, sit down on the air condition, but he's doing well. He's going around to see what is happening, and I trust that if you get about 3 or 4 of his caliber, Ghana we shall go far. The security network will be very tight, so when we sleep, we know we are asleep, we are safe. We don't have any worries to worry about. So I like him. He's hardworking. He's hardworking. People are also thinking that he is being biased, no, especially in the recent case of the Shatawale issue, and then nobody is above the law. Nobody is above the law. People should know. Ghanaians, we are becoming unbecoming. If you work hard and you get certain posts, you think you are above everybody. No. The law should take its course. So if they send him to court and then they release him, fair. But others will do worse things, and you cannot even arrest them. You see, so he should be put before bars, and then that's all. That's okay. Nobody is above the law. Don't leave yet.
talking about nobody being above the law and that the law taking its own course. Let's take this issue. Do you remember, in this particular country, if you are to murder someone or commit a greater sin to the state or to the life of someone, even after 20 years, the law is still allowed to probe into the case and then arrest you for it. Indeed. People are saying that with Hawa Kumsi's issue, Hawa Kumsi, yes, there was a time when we were voting, if you quite remember, he went to the public place and then pulled out a gun. Now, people are saying that if indeed our man, that is George Akufu Dampare, means to do the job, then he should also serve the people with justice. Because as Awa pulled out the gun, he caused fear and panic among the people that were there at that particular moment. Now you are arresting other people for what? Having guns and bringing it up on social media. Why doesn't it work? How case, you can't compare it to Shatawale. Okay. Because how but it can be compared to medical. Medical also brought out a gun issue. No. And you see, no. How Kumsin? She was trying to defend herself because it looks like people were trying to attack her in a way. That was what she brought out, but according to the people that were around, nobody was trying to attack her. No, they are lying. You see, you only have to protect yourself first. If people realize that you have a gun, which can cause havoc, they run away from you. But if you don't have a gun and they are attacking you, then they can just kill you or harm you. But at the moment you pull up a gun, they know that you can defend yourself. But Shatalawale has deceived Ghanaians. Indeed. Yes, he has deceived Ghanaians, so the law should take its course. Indeed. Daddy, before you leave, coming back to Honorable Kennedy Ohene Ejapon. Now, if you quite remember, there was somewhere last year during, after or even during the election. Remember that there were these assassins in town that were burning up market centers and places. And if you quite remember, there was this screenshot coming out as the grassroots of NDC. And then in the shot, it was like a WhatsApp conversation where people were planning to burn out market centers and other places. Now, Kennedy Ohene Ejapon was seen on a television show saying that he's going to burn up Muhammad's place, Muhammad's houses, and other NDC if he happens to see any market burnt again. Now, this matter was not even investigated for us to know whether these people were actually from NDC or even NPP that were trying to draw attention on the part of NDC. See, I don't want to go into politics. They know themselves. Indeed. The two big parties, they know themselves. They know what they are doing. So I wouldn't comment on that. Sure. We are not trying to be be politicized here. But what we are trying to say is that people are saying that if IGP is arresting people that are threatening other people. What Kennedy Ejapon said, you see that the burning of marketplaces have considerably come down. Yes. Because they know themselves. They know. So if people are trying to create inconveniences in Ghana, and you come out and say, look, if you do this, I also do that, then those who are concerned will come down. They know. So you believe that there is no sense in Dampare arresting Kennedy Ejapon for threatening the ex-president? No. He didn't threaten the ex-president. No. You see, this is what I'm saying. They know themselves. They know what they say. You see, sometimes we outsiders, when we hear certain things, say, oh, this should happen. But they know the game they are playing. They know the game they are playing. So, they know the game they are playing. You see, Dampare, if only he will not be seduced by any means, okay, and he's given the free will to work, he will work effectively. Yeah. Thank you very much for this interview. Oni nipa dodo no na eye na mo se de be a omo eka no ho no omo ni nihwa mo na botai ode asina ni so a opese oye no emratimi ye adwuma o man no ebetimi akoso na no na ye hwehwe se wi ase na e wo no obu ho a oben ope utu anamo ni awoye na ono antumi anye no na otan but hardly for you to know say nipa ye obatami say na adwan na botai wo ni timo ode batami ho. Yeah. So, if you're Julius Caesar, or one best friend, put to any yin man, and Janona Ghana Hano, I say, be a born humodibia, now I enemy to the society.
nti yɛn nyinaa yɛn fa mpa bonta na kyɛ ne a botai sina ni suna ne awo yɛ no betimi akɔyie na nipa a ɛka no ho ɔmo so benya saa akoma pa ne bi na ɔmo timi di ayɛ ma yɛn nyinaa yɛ pagya ɔmo na si hɔ ama na yɛ so no bo edwuma pa ne yɛn sɛ yɛn nyuma yɛ timemufo no yɛ bɛtaa na chi na nka wotimi ayɛ edwuma ɛne ɔmo a ɛka ne ho no so ɔmo ɛka ne ho no so na yes say nya botai sina ni so ɔmo betimi aboa ma ne nyinaa timi abam ama society no yɛn so yɛn ho atumi atɔyɛ ebisɛ emra de bi wɔ man no na ka emra no so di yɛ omra wɔ man no na ka emra no so di de bedi emra no so ama emra na yɛ adwuma ɛno pɛ na aka ɛno anso na sɛ ɔno so de na si fom a ɔyɛ ebisɛ ne na ho kafo no bɛ ka no ho aboa no na no mu ntu no otu no ebetimi adi mu ɛno ne Daddy, ready any recent case now on handle efa Shatawale no what be ana no permit you already so oh me tell say wa claim say osofo bi ahyem kom say obi beku no na ono so claim say obi abebo ne tuo emu odwane kote ba bi ni ade ani nyina omo kom no enye no kre ba sa na ema ni nyina no me feel say enye good for the society nye bibi e wo say ba e wo society ni. Yeah, because as a society, they are very disciplined. Yeah, society need discipline. Na sa ni man musano. Any say ABC. The anamona what you know. Or many if you say emra or mine more. Next time, no to serve as a deterrent to others. Other so be person two shana monbia. No, I take you very careful. Very careful. Na who say papa as a oya partisan kakra as a oya political is an senia to me a papa his excellence and another down Kufuor the man and no political because oshe how akumse in situation anymore okay am retwe mo last year to abano how akumse e treat to public papa papa dampere wasaso achi medical say medical video be to do medical create to and treat to ansi amanfo so but no create to ana wachi medical ana amanfo kasa sadia any how akumse so okochi to public no ono so onam sa akonya no so enkonkochi say ni awoka no o man enema nsem pipi asisi ena ono so afa na tumi no abedi amano. It is because of political. I don't think it's right because you didn't see soon and someone I see one na pension and I say bride 2 minutes and I saw no 2 1 among and then some pieces so see that. Didn't you know you did when our regime so bet me at the hood. Until when you're political. But daddy, well, unim say yamra maimunu. So would you bonnet and that's who be said you. For 20 years now, for the cry, and I say, Emrat or Betchua, or who Pandia or Betchua to ain't to say, yes, in you can you but say, came for fro, Abadia, and then that's only Pano put their bay, and then 20 years, and then 2 years, and then 4 years, 5 years, I said, what their bay last year, and I said, easy. In a month for us, says, Sadia, and they I don't know to one or more, no conquer how I come in and to me. But just say, and I'm on our own. I didn't any point to me, man, the benefit of the doubt. Near up to presently, currently, as you have to deal with it until later, no, law, a past process, time, a process. Maybe them would give you on Musa is going to perform. And then I walk at a year after phone and the day about Motier in some Wakafa a damper, then I walk a cashomola. Oh, they make a chair a phone and say, if you ask an eye, no. And Ukraine who in the canoe a day, but Emma Hoto. And he said, you are not in see for more or person or dino crane or dino credit a human. Message Ubia and Tanachi. Not criticism why I say, Yamani Uncle Emras. Nana Mona to the intimate. If you said, Mum, a Bebuama society in the answer to me up with him. It's all fair a mind be braced. Emrasudi and I'm on one adiomo. I do baby on my dream. Nagana Hana said, Nipper Pinum pet and Rasudi. Jubia bear wiping self as well with him running your human. Now I enemy to the society, but I was here to me and Nancy for my Emra to me. Where the medal was a part. Your papa, where they have a damper in the Juma, no son or yen or ten, then I walk up a wound so yeah, dear Nason Yadi. I damper no, me patcho, wait dear. I dear back my mamma who said,
or yadi or bayadi no eye assembly esi brown side one a yeso obi akotwa se obiti me hwe TV otu na moko pepe za no acting to otu na moko papa yi obeti ma ye adwuma because the way no ne dom ne anachire no ni beye no asayi no one ne dom ene ade no se de ahokekan ba praise adwuma me fi say we de Ghana yenya onipa ba ko pa fi say obetimi aye adwuma no ana me hwe obi kura sani ma yibi ohwa USA IGP ana ana Canada ana one is the whole world country be 5 Ghana IGP ne kan edi mi hunu no me so no kwari ni ama mani age Jumuni se jumani do betimi aye ana me no bisura na dwenante me wo papa ase Kotoku side wo so na mi hunu police car order enti na no me the say wuku order no me sore ntem na me se me bakuru ntem e be ye 4:30 we get a police car edin na ye kura so police car so namra enti ma mani giye because police car there me dey visa me ko be 6 years in no se me hunu bia na ye wi a ye ba chiri wo bi anasa asemu asia bia police fo e ba ho na se police car nam wa ke se petrol de no kware mi hunu bi da the IGP we there no kware ni no minim say obetimi aboayi Papa we dey mura any recent issue no any case all handle if I Chatawale ehuna eno no what mu mate then out Chatawale dey so eno kura mama bona baso mo because me dey Chatawale no wo so for obi say obeku so osofo obi say time so obi be dey be shoot 18th October obi be shoot time no obi am shoot obi ameku na ado ho akote no amobi abenanso say yakun enti decision no take here many ado about say sabio maminka ajimisem sabio ajimisem sa no fi se nyina be stop e wo mamu ga so yenkun no akote no obi abenanso say Chatawale time no so for ne kan yakun just what dey fear and panic about o mamu ga so enti na me de say o just you jeli no kura nka be me de nka sa yes nka say etri asem ne ade nyina be kofo we dey wakasa eye pa na mom amanfo nso hu ne say oya political and as oya partisan o hwa onim say papa his excellence na Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ono anodisa tumi no ema no as IGP na amanfo hu ne say ase eba no political semo a ebia nkofo mo wo NPP mashebodwepo no emu no obunani eguso eka hawakumse ubeka ya abra na nsen ya yeto abe okotwe tuo e public ye papa dampere achi medical na nsen medical ekuretu a video na babeto social media so a wache no na manfo kasasasa adia ene hawakumse so achi tuo e public eno nso oye den afa ho se wankwa nkoche ne de na say oya so oye partisan dai me pacho emu awon I on the yensen keka bi no keka me ka say soja ni pani a okọ ba bia na to go do Mahama friends Mahama Major Mahama me pacho ne to bon ya ye say den when defending him senko ye no twito no twi papa no bi otuko wiem a anka nkrofo na ndimi anku no endi ham friends ham kumsin die so onu die ye bai wonyi maso wan twito no na so wan to anko wiem na ye ne senko be ka na wana bu mu akitetu na nka ma woni shoot ye so ati na nka won nkrofo ni so ma woni shoot no o defending no enti wono dia asem ni si no defending no so nko gina ba bi nko twintu nko ye rofu bia ana tuo na kitani senye asem esi ya senko nko twintu no enti mpato no de wono nkeka sa ni mu awon ye nsenke kanfo keke woni mpoma yi omo mpoma ni omo yansam keka kanfo nti be ye mbom no omo kasafa honorable ohini Kennedy Japan ho nso omo say ono won so be kai tema ye to abato ni mu a obekai say ono nso be kan sam say enne Mahama be hye ne fie NDC fo bi no be hye omo fi ni nyina ne say o te say NDC fo bi say omo hye market centers ni we ana say so nya te say market center bi ahye bi ma
ene mahama ndue obehye omufie efi ho no ase obi ankasa amfa ho ne ntino ye papa de bia obetana ne show so a threat na oboma amafo ana amafo kasa na papa no a threat nkofo e wo ye memu no ehun be ye se ye papa dampare so pese oye adwuma na so pese prove say ampa onye partisan de a ende ontu anamo no nkonkoche eye honorable ohene Kennedy ohene Japan eno na amafo e kafa wona eno no den na wakafa wo oh Kennedy Japan de memua enkrofo Kennedy Japan no oyubia me de me no mini party bia so na Kennedy Japan Yankopon adawma se nyane so be se 10 and now 5 for memu anko memu ado because of Kennedy Japan no oye kukudrofo asemba na waka because okan say yinim na market bi hia obekoshi obi emo de so okan sa no dia me de mante okay fine TV station be break okay and this okan sa kra say okan sa market bi an shi and okan say one to a year will be no ready because the MPP say MPP abano na video but market yashi na we yashi adin so my scan dey nya kana Japan scan dey koy say any scan okan obekoshi your mama bi and so ayibi ne ya esa sene mana de ekoso ndi okanza so market bi anhye ndi na jeze ono so ye bi no de kansa okanza so na mfise nyakopon adawroma abibi amaso ndi no jeze esa gipi kokokire ne ya ndi emu abo na nsanke kafo na nsanke hu ne say oye partisan oye dabi man good Kennedy Japan so no oye neutral so ye NDC NPP obecho eno de okoye dia me ba ye me use part NDC and NPP for no obi aye bone e wajan mom na nadwuma na ye di man no se de akromfo ne ye se de oye ne de manage ho na Kennedy Japan so ya kukudrofo me penasem me hu ne Philippine de da na me penasem pa kukudro asa de owo no ai ma me penasem already the commodity ni Asia na sabat den ana wo ka kire ahwefo efa papa eho oh obian fan the support internet na me feel say the support internet ya visa Ghana han asumdwe beba because you good say the me can say IGP for na ban Ghana the whole way the nipa 5 for ye yi wona on ba amami hu won o ka hu bi enti me feel say me sremo a yemfa ye support internet na yenhwe jedo obeye adwuma na nyese yenhwe kora eye me pa chan ni nya kuzu na wo party bi wo party and ye emwa ye disa no man kora na jiegu because IGP enya ni de mi hu ni so IGP da o small boy eye we dey better was pa you ya da say na ye say ebusuafo mungu so enka ye ho ye gi amanfo adwedwe efa papa IGP eho ya fada mpare adwuma o ye no kware ni eso ani ekwan bebre so ne che se wa makramfo no omo be start de omo atete ana boni a wo be ye no eso katua ana ode be mawo ana bibi nto wo na kwakasa atowo a wa amansan abohu bibi ti se yenku osi yakun yenchire wo osi yachewo okoso fear and panic to the public obi oha otita asempa ye mhihie no de atwahwe on sorry eti se wo ka bibi na ene omra no ebo bra ne etese bra de ye wo no na ode aye wo woni se ejuma na oye ne bi ne kwan so aro no oye ne papa mu ame we de bedo ase na ansa na ebe we me free ha no yenko asemulu mu kakra afofo nso na echechoma adwense akwese na nado ema no 2 minutes no asa okata na ni efa eye NPP4 eso okai mre twemu aye to aba na hawa kumsi so woni ma hawa kumsi ha otwitu e wo general public anymore na medical so video bi by na medical ekura etu ewom ana e papa akwakoche no ana afofo e kasa sa ade a ende ontu ana mo no nkokoche ma me hawa kumsi so entu because no so bebi oyi etu ni mpone de na nye ye to aba nkofumu ana okoyi etu ne de APA no ono so cause fear and panic among the people nti adan ana on konkoche ye ma me de na wakafa wo ne me wakare se sa na tie de a odipa no wa ya de no enti emrane so ene ono nso ni na obia obeye bibia ene emrane bobra no emrane ni eka ye papa ohine Kennedy ohine Japan won so no so ne cha na otai trete amafo pa ti amafo so gasa no so ngongo chi no o trete na
wa threat onipa ko no yes o threat obi life a see fraud na ebisa wo enti se wa threat obi life ono so yan friend na ye misa no na ba bia mra ne da no so ye ni yi a fine wa ye ni yi a mra ne ni Nema mu akasa ye pa asa na ebe ko no den na o waka kire ahwefo ene omo mu kasa etia papa dampare ni nyina obi a obekasa tia ne bia no na oye ne tamfo efi say Yesu kra onya tamfo enti no obi a obekasa tia papa dampare no na che say ono ne pa ko no onim ni amra na ewo oman ni mu no sane yesifa edidi adwuma Mama me bede wasepa na do 40 say ensem ni yenya enfensi amungusu enka ye ho na enkom na ngi amanfo adwentre efa ye papa ejuma obo ewo oman Ghana emu ye papa dampare ejuma ye ni de excellent na do yi IGP papa o de amaye ejuma o ye ni de chese shi ni hu oye bibia fimchi na mmom ni aka ni se mokola ha ye hia patrol team first no na patrol team abaya nya for 5:30 since patrol team eni namu anti akrofo no na ye ho atoye enso se sia de adwuma dampare oba foforo po a wa sha ase so ye na che se bibi papa e de akiri bo ba ye adwuma pa no monti obia o ye ni akasa no ma na ye Ghana for ye de ya ye ni ye si yata na chi onye adwuma ni finchi mo ma ye no ma ye patrol team Owi anso ayo de ya di true ama wo say ya hia street light nso wo kanhye ya ne street light baako kra ni ha ya hia street light eno nti eno krampo ehye yank 90 years straight down pare ni say na adwuma ne de omiemu na ya ta na chi ne busa for say ya ji amount for adwenche ne mama me asa na be fia what in a recent case no nia oye fa Shatawale issue no ano what yana oh mate Shatawale asem no mate na Shatawale baabi no ono so aye enye osofo no so dia ne baabi no so se si anso dia amaye ehu sofo papa se Saturday ni de ya hye ni nkom we si Shatabewu anti se sofo we so si mewu na mi hu ya de ne mi ankasa mi act anti Saturday ni de ya act se de be ya obe trendy oh anti ono so dia se de kwa social media no amafo BP mi se mi ya Shatta fan akakakra anka na nka mi BP na ya ko high wow anti se si ade onhwe ne ye maye na papa dampare handle Shatta ni case na o hwe ya na ne kwanso Shatta ya mi fan no papa SM for life me dem ya Shatta fan na nso onhwe ne ye maye onhwe ne ye na we dey acting bibia dey ya boni pa kokko enti ya fa we mbo ne kokko ne ya fa we nso mbo asofo ni ebinimu kokko asofo de Ghana ha ye wa asofo papa pa wa ha ene ya wo boni wi su fremu enti asofo no se ya fa we nso mbo om kokko ne ya fa we mbo Shatta kokko nti ye mbo ne kokko no ye nja no anase ye nche no entum ne fa ntwe na so we dey da bi me pese ya betwe na so me ka se me ye ni fan me nka se me pese ya betwe na so go and see no more anu bi na me pe na akwa na akwasi biom di a ene na che se wa na mra no Ghana mra na nkasa Ghana suku na yakori enim Ghana mra o me gire okra minim se bia me fa we amabokro no but ense so obi bu mi Ghana mra no ye nyina ye nim enti mra no enti to da bia na mra na achichiri ye nkra ye nim se ye mra achichiri ye wa ho enti mra no so to da bia ye nka mra no wo twa na nkra kasa mo na ye so ye enti mra na ase mra no ye disisi ye ndodo ye nim mra me nyi ni se Shatta onimumra no pa se we anka mra no ho anka obeye ka onye asofo no nso mo hwe ne bi ebinimu mama e bede wasepa we de pa ai ne fan baako ane pie ne nche no ne de ne se anka go and see no more eno ne asotwe ayen fa ma Shatawale me ye ntwe na so me ye fa ne enko prison bia na se ye mjeli ne bia ene de yegusu ene afoforo edi nkomo efa Shatawale ne case no homungusu enka ye ho na me de nia oyen de wa ya de pa ne kwan na oyen because eniama ekoso Ghana sesia no se yenya kofo bi sa ansole ma wamuni enye dia ebedu bebe no na Ghana aye basa
enti me de nya oye no ni kwan anyame hye ne de na onye ne a echen so na emom amanfo na ewu ne say what say wache medical so ni nyina ne say medical e di video bi batu dwa tese na etu ekura medical ana amanfo kasa sesa ana waye dia how akumsen abra na ye to abano no oye mrahye bedani o a wo mrahye bedefie a oni mumra enso abra na ye to abano okoyi etu e wo bedwam nti say mechanism anasa sa technique ni strategy a ode chi medical no on fasa strategy krona enkonkwoche how akumsen uni say no so no onchi no because empanifo no yankwada no ye hwe omo enti say onu so yes ana yanka ho hwe ne ye jana I hope say nipa foforo so benya sa ade no aye ne ye chen so enti ne ati sa ni nyina wase yanchichi omo nyina te ne kwan ano no may the last question yes what's a month for so na ehun so oye hwehwenim because I question how akumse na month na ka say onchi no so ni nyina wakata na ni efri so ukọ eye papa eye Kennedy ohene Japan so na sam so a eno so wo high so oye odinwu djuman so no so oye di okay a abana na ye to abana NDC for ka say ewi omo ne nkeka ho no na bibi ba abonten picture screenshot eba bonti a say NDC grassroots of NDC sana ya tag yomo as a WhatsApp ana no more discuss say market centers any baby a abind dia no sa baby places ni nyom be hyehyehye no so be kai na ya start hyehyehye market enche bia obete na market we ahye market we ahye ana papa ohene Japan Kennedy ohene Japan obepie mo be ka say sa de no so te say bia asen bi asan so akoso wo man mu bi ma ende Mahama ondue obehye Mahama fie ni fie owo ni na oni mi ni no behye no asan so hye MPs ahodo a omo NDC ni mu ni na obehye mu ni na fie ana manfo ka say we die say sa de we threat out the che Shatawale papa ya obeka Shatawale ho asem Jesus ahonfe sofo no so the akwakoche ne dia and on che Kennedy because Kennedy dey atemdidie any afen so threat our mama for the bebre kwa nti onam ta kwan no so and enfan che Kennedy aden na wo ka fa okay eno na make no aden dey say yes obi ye leader sa leader no me ho say na adwen eche omo amudi echiri no enti wa sha ase oye enti mane ntie ne obi abeka wa sha ase oye hwehwem adana Ghana hanso no ye nya ade start ya na ye ka say ye chi nipa obeya hwehwem enti onu ankasa no ne amemeka ne say oye hwehwem na obi biara wa ya ade etise ne wo chi wo no on chi wo nyina mbom enti ni nyina adwuma na na oye no yeah we dey was pa na je say ebusuafo egusu eko enkomodidie no eso oh me so many pa but only say like I told you, when person interference with them, the president the Wajana Sama no fanya na juma. But we say getting the one ministers and parliamentarians and party gurus and political interference. Say with me, Jinaga is that one at the end perfect. Because for now they are juma pa. So many for now there are so many papa. Now the recent case no what to be and say no handle Shatawale case na. Oh, it's good. Mama say no discipline about money because say crap no ohwechi wa ye bibi kra ohwete nipe no ma me fa all that say ohun not there when invite to no be some questions so I think so far there fine mama discipline about social media also Binsu na nam so no social media videos nsem ya nam so na odi hu medical onim tuni yes ni video na etu wom no ana odi akwakoche no ana manfo so efo aso emanepa ba manfo hu ni sesa wotimi achi medical atomodia ene ma me ha wakumsin so onchi ni ntum oh okay wait me can say bet who say am I could be known the windia me fan say different from this. What they say, no different from this. It's like self-defense. Be what they say, a man from by Russian now or defending no fine. Salam, what they say about friends Japan, they no more can do. I think there's a won't with me as you know court. What they say, but for now no. Me be or but on to me soon because I'm fan of and you know nothing. But yeah, can. Your ex-president, any MPs are holding in or threats and then Kennedy channel so none of the year 2020 amount for Anna Wayne so no send a man acquire IGP A2 and a more pound 1 month for Cassadia and the other unknown to the same and a more and found no coach a year or any ever for him. May sure say behind the scene, maybe or BBF for home.
and I'm sure say now no those people no, especially Canary Pong, no, Honorable Canary Pong, they say Nikasa no, they won't bet it because when who say Papa no come more than above than an ordinary people no, because celebrities see why more than this? Because the contract be say money you may bo money ma the former IG wanyane but we or taking actions no till never can the pony parliamentarians ni bi ni telephone bi no omokasa ho me sure so be can be papa yi because wanya mafonya be ka say I didn't know what we me sure say of the win best scapegoat say anytime no opening o kasa be so kasa we even as we are here no akasa no yeah tweety kra e be social media e be say be careful pa because the name social media e bi no kan if you sense ni ga semo no nema oh ni na me sure I take action on it. That's my problem. Say, man pressure, man change the own yet. I'm not in the oil. Oh, got threatening going ampa. I'm for a threat, but you're so behind the scene or ye bibi. I found because it means sorry because I oh honorable him. I got channel. What I say, you know, honorable some money more there. Maybe you know. So from yes. Bit my from and no can say because say no be fan report nko what I say but omukoso ani ha o mama me so be invite you well to be me money pressure Asepa de ana wakafa ahwefo de na beka che omo efa papa ehu eni bibia o meka che bia se meka no enya botre ma no nye le duma pressure no me money pressure say bibia bibia se koche no obi no koche da bi onim because the meka won no che say or start from constable and we be agent so onim bibia only bibia I hope so say only bibia criminals peace so mo bia money pressure no enejuma better was pa na just ebusafo e papa say mo de kan say e ba asem bia besi bia e bia e won test of time bibia e stane the test of time and say na yetimi ayde e de juma nti se be ye dia na e wo be yen say e me yen to pressure bia e ma na ye ma no kwan no timi endi na juma mungusu enka ye ho oh to me na de me hu ni say oye panyi a nani da fom na shata waye ne hu ni pa bia I say waso ne men wosoro I say the fans dance and already na nkasa no owo ma muta na chi nti odi nsemfo a ebi muta na chi by dampare no by no pe say omo hu say wo no ye ho abecho asena na adu chocho muncho ayo difo kasia otumi sha na adu ho kom so be president ama na adu tumi be ye president no kwa onu kro di nsemfo otumi ye den eyo wusu ben pasofo wusu ben otumi chi no tumu na how much more wo shatawale nti watumi atishatawale atuma menene ye adwen ba mi hu ni say sofo no hye nkom say shata ye bebo otuo da sei no shata adwen ode ye sa ade ne say oye na sofo no ma e bonu tuo na sofo no nka say me nkom hye na me hye ye no abem na bia na ya di sofo na di ebetu say na mo ye business ene betu so abane say be shata ye sa sofo no ba out be ka say me catch re wa no so yi ni wodi acho say me hye da kwa na ye den me yes ade so your trofo sa me hu no to me bi enu mu nti trek me trek no me saka me sa me hu no me tap na trube sa na tie but man ni mu die say o man na ewo mu nso no mo ye hot na ye ne say bia na adu na ma mo ye hot by covid na by nti amanya man koyi me de no kwade ba akopɛ me yam bi ni ba ma papa by na adu amanya me mo aye din o kɔ abrochira e mo aye din I say omo ko fa ne amade ba na mo complain say first say obetu the container efiri ha de akɔ China say ko fa ne amaba by say enje container wa ha say ade say wa ko container no wo ho wo ko to so times 3 ne price no first na ka ba ko na mo tutu say man times 3 ti depend the bar o de be gu ne ama na oton no so me first say me kan fa ne say first am ton 2.5 say 3.7 kwa ye nya bi ye bi sa mo say ship no ye ma obebi e wo no ti entumi ntu die ntia
COVID ni ti obi antumi enkofa ne mama but ebi mu say na nadu na ma na sade na ba but hon pese mu say na nadu na ma man ni mu ayedin yare na ba na nipa nkofa ne mama but ma man ni mu ayedin no ewie yehwe wodwom ha na nsam ekokọ o man mo sese an me nuaba anu o hye sese a yehwe shatale wale asem nya abeyi asese a ye de atodwe se sofo ekun moda hospital ma doctor for ni mpenifo ahwehwe se asam na no kre se so ma hwehwe mu amu se asam na no kre nta sese ankasa manya ye wo mu yanga se hu nya ye ho sai se wo ska neja wasam no bia sa woni ska wasam se sa sofo isu a omo egu nanim asese se asam no wakon no so wanka se bia onu no okokunu se ashota wale se sofo na buntu asese abani sai abaya asam ka se ya GP so se a wa hwehwe asem a wa chi sofo nti se angasa na o ma yetimu sai asofo ne de ne nti o ma chere na say won say asofo dudu na ne ba omo ba bonton beka say ne osi mesi obu wa ha omo hwe ye na yete abonton na say ye na ye nya famous omo hwe ye bio de bi ye sam de ba dia na ye nya famous nti won timi fam beto public sa but me target e bia nkofo agana fo edomo ana nkofo mu ye popular e bi se e kan eye Shatawale ebni e wonya ne baby ko ene na sefo bo ne ya target won ne aba ene e wandi hwe obewu ene osi mesi se obewu ye hwe na wo ye popular no nini na so ono nso pese oka na ebe ye ho yes no ono so bagidi na ye hu ni se eye ebuni case nsa so na sofo chese abayo ni wuye ni wi asofo mu no mo o mekasa aka retretrensam akire obusua no mo ba ya se mekan no wentie ana se ana chese mo de hwa mo eko ena manfo hu ni se se asofo no mo pejo mo wo man wo target eye celebrities a o mo keka komo nsam se IGP ena afi ya ban no emra eni o mo ndidia obohu no ebu asofo ne no kwari ni ebi dodo na enyom ne nefinyame ho ebi mu ede nyema hyehye mo ase nti ebia na opesa na asem ye ho na obi hu se ampa okuratu mi bi nti no no akonam so no okoku nipa no de fe obebi fufuro anase wakon wan fa huhum anase tumi fufuro ase no de yi nipa ne efiwa se na asem ebe ye ho eno na manfo hu ni se wadie se na IGP call about case ne de ebe boa pa ye nti se asofu bi obepie a obeka se wo ubewu ende ubeyese sankofo ni ne atwa mutu sa be papa nde sa hwande no kre ebisese sa asofu abani se mu duabo obi mu duabo why me say papa fumpo ye hu yes I hu papa fu nti ma IGP me oda atu no famra kwano no so pepepe no nyi sofo no wo nka wo masam na me Shatawale nso wonhwe ni ono so wo hwe ni papa mama wakasa mom na ebi muso hu ne say ase ye papa IGP George Akufu Dampare ase o ya ye hwehwenim kakram because obekai a abra ya to abanimo ana hawakum so ye MP oyi tu esi afoforo so abatu oni mu obi an mekahwe obi an kwhwe mo obi an kire nantum ballot papers sorry adofo mo fanchem kakram ballot papers obekai a Carlos Ahenkra ono so bebu ballot papers be wie bi edudwane ma ye chensi na ho so ende otin use boat gidi flash no ko ana no so ye be che na chese won samsam ebe pie mo nso so ye wan kwankwo demu da wo ye no free wa ye kai a Kennedy ohene Japan emre atwa mu no ono so be ka se Mahama ene na sefo obehye omu fie ene fan kosi hi ni nyina ne se obi obi nkofo NDC grassroots for bi be PSA omo hyehyehye market centers ni we ana nkofo ka se papa yedia aso obunani egu bibi so because nkofo we NPP nkofo nti we na adwen efrom so se sa de a ejuma no pese o tress obetima ye ejuma ne pan de na sa nkofo we ni na onche omo entum eden ana o kafa ho mpocho en mpodi en ye Ghana man ye montu efisa wankasa dabi sa ya kanda hawa kumsi ni tuyo otwe ame de memo mesuma adwenta ma metin da was onu so twetwu onu de na no so amotwe etwin obi an twetwu onu onu so na asa yem hihye no
no ankasa okay me mom obi a ye mrashe bedani dwom kan ye mom na so kan ye na sa me mom watch me dey bia was watching one so jam why fast say ana am focus say medical ayi tuo na wan twetuo na antwe obi aso no watch ne dia ene ha wa kunsun so otwetuo e de cha afofo so public mu no ono nso say e chi ne atumo wale mpemfu mu wa ya be ye wa wonye wale mpemfu ya obe ye wonye na wa samade mintum nke biala da ande no kwa na maka wale mpemfu mu wa wo hwehwe mu ya sa be pepe na obe wun se no so be boa won se bi wa akwese hwehwe no mo so mo ye ne no ana ama ya ba be si ene ya ye nya hwe enfa ho yo aso mo ye din e wo ho enu nti ana se ye nya hwe enfa ho enso age so man ti se e bia popular person bia bi se na e pese de ne atwe eye afofo so na se e de ne scapegoat ne ye ma manfo efa examples every month so emrahye badwani die no a woni mo mra no no ye de ya edin every hu ne se bebo ana no asma na me kan me so wale mpemfu awonhwe one de kwan de men kan bi maka wa men kan bebe wale mpemfu na la wonhwe wonka sa ma me bada wase pa eye na se ebusuanfo ye gosu bo eye nkomo efa IGP George Akufu Dampare ho se nejuma a oye e wo man mu eso eni anase enso eni so far by die ye sakaya ne niam a ode ba edwuma mu ne die so ni aim ni so betu akronfo so sa atobo enyame ade wo mu gusu echichi wo ma na mse ne reforms ne man so ode aba ni o za na police for aponko ne niam atomo yisu no ceremony by this time so ode aponko nya be gukru mo de nkraman ayi what dogs ni bi nya be fa kru tani say so am say ebe scan ni pa omo e bokro no niam na be bom nche am say so far ne wa oye ne de on che de but ade sakraya ba na daddy the recent issue are all handle efa eye sofo yi a obe she nkomfa shata wale hono eno no ate ana mati eno no na amanfo kasa bebre efa ho ba ye free hono wache medical enso se medical etuo bi ekura medical video bi be pie na medical ekwetu ana yesa amanfo kasa sasa de a ene hawa kumse okay say koto aba no ono nso twituo e wa public interma for kasa sasa de ne honkonkoche ono nso entumi aba hawa de ne de no dey protect any life cause na gangsters di nechi omo try no omo de moto etrezi na nti na ma no nso ti ono nso twituo because etuo wo ho a nipa no sasa ta na political errant na hit wo omo wanso no anya information person omo di ni bone but any opponent some person di bone nti na ma no twituo a e ba nya say abadi boy or the boy no by later so apologize say or tweet but ono so ne nkwa hu hia at that time till the man tweet to bata o ba de so no ankasa bo no ho bai ye wramu kakra na efa enkomodidi ni ensi ye papa Kennedy Ohene Japan honorable Kennedy Ohene Japan so be kai won so no so the TV channels no most of the time about out e be threaten enkrofo wo be kai abra essence eja hihye koso market center hihye no na manfo esusu say NDC fo bi na ye responsible for it into be kai oba ni channel no so anani show no so e be kai mahama obehye mahama ni fie onim ni properties bebre obesho NDC for bi ka ho obehye properties bebre ana man focus say ampa say papa ye papa Dampare or chichichi nkofo mo 30 the lives of people and the property of people no about so be bo am from by na say onkonko ye no ho partisan dia and the honorable Ohene Japan ese ono so ochini tum ne hu sampa ejuma no person obetimi at the time omo friend de ne police station time esi na nya IGP but IGP on omo friend see the headquarters. But I'm probing into the issue like so omo the ne court because no one is available omo the ne court so far as the ne court they do court na court jail the police the nya adwuma just so for the achini or remind ya corner court the lawyer defending na court jail na we jail police we be adwuma untumi check court so police and so court to the ne court omo hwe ni seminar man na che I say enema na ekoso ono so ana Kennedy Japan no boys for grounds and maybe akọ so be man information even from NDC quarters omo for information by no dey be focus about the court prove no court use na some can na so much threat bi no mu jai no tani dey when so dey court na court jam we jawo because police want to mean check court onye so the chief police we the makota court to aso ho nti court jana no we jana to so for the faith line a bit me defending
o defend spiritually so spiritual aspect and fan kokko aje physical to me defend na court na we jai no then na wakafa eye asofo na ye omotai target ma me problem ko mu bebre Ghana cha mu sikadie ni nema o se onipa benya wadi hutu so a otumi akase bibia o de be man woni kan fe hu anse mo bi so bibia on fe man te omo asofo na excuse me se bebre nya asofo papa aquatic o ma jeje nema hyase ne nema mo te be na so dem no wadane wadwe o be kan bia o de be man nti omo sign the send me so wa site tu side obe se bi obe tu ni so sa na ma sign nema ni nyina eje ye beda wasipa eyi na ebusu afo chese enkomo no yegusu ekum moma moni engusu endi echi oh that palejuma na obon de eye pan because last time I'm say no wo central police station na me ntumi nuan mo ho no mo ko no mo hu say adwuma na mo ye na kan wum di say na do point na say IGP no me kura na ye me de pan say papa na adwuma so ani obo adwuma yi pan nti enye ta na chi but o ma patrol team dem lo kan hia say o kan hia say no boys na wo bukom ho no mo no e bo be 6 to 7 mu a na mo de sekan nam o kan hia say wo do ne ma wo fa ne ma na de ko e bia kofo dua na say yikura o mutim de sekan no mo twa no mo yi hu ma ne ma no na mo de adwan no mo kita sekan wo kan ni mo ka ni konya no mo dika na chi enti no mo de sekan di achire obia utimi nka hwe enti o ma approve formula o kan shi anopa 5:30 ama police formula mu enwumre 5:30 to 6 mu no so to 7 mu police formula mu na de bia patrol team no na mo kan hia se ya and this be boy pan o kan hia se we dey better was pa any recent case efa Chatawale ho what bia na Chatawale case ni so de say me dem bigidi say on so for na yes business no say na be ya enka so for no be gidin say na mi hu no and so am de na to de one them next time no so kono ba onye sa adwuma ni biem because we so be pakura koda mo no so ndam bi no we hu se na etie because ye nya de a be ma panic abakurum ti no one them no them na the case no kan wie na fa mu gi na next time biem no onye sa biem nti no ano no the agip na ye no ano no he's doing a great job the pa because me hu niema bebra e kwan ho nipa wutwam kra niema omde esi kwan no na do so kware do wutwam na ebi mu butu no mu pia but obai na me se niema nyina in order the nti se onye bias no be good amaye there I think say development be Ghana ha the recent case about Shatta ho ene papa dampere no eno what ya na oh me shouldn't say but I pen am say bibisa but me who say why the pa because obi o no ma the word is justice or justice to everybody so that is what I can say about him okay or justice to everybody and actually madri am be see comment bi anana amount for efa no ho say o achi na say wasanso achi medical atum say no de oni ma wachi medical na say ani nyina ne say medical wan asem bi ba ya video e ba na medical ekreto ana man for kasa sa dia and the onchi ha wakum se na so entumo because ha wakum so be kai mre twemu ye kwoto aba no otwetu e wo public enim ana man for kasa sa wachi etu wo public enim dia and the onchi ha wakum se de entum ne hu se djuma no oba so wa be ye enye se o ba ye no partisan as MPP for the man 2 minutes MPP de wo yi nani efi won but obi o onye MPP de o de o chi kaka me so me chama adwene se no ni aban before and sana sa incidents ni be see right into say see ano de me hu ne say there what experience and no na all go on into so be ye bibi dia and there say otimi make sure say there yes because no me who say topic is for a can ho asem because it's past and it's gone by now we are in present into everything that is doing is present thing into I think say that is not a good thing me who so be san go back because it's past and it's gone Ade na wo ka try Ghana for nyina e ka ne critics no omo criticizing so onya de akwa so a partisan and another na man to me anu nti na oyesa because so hwe Kennedy issue Kennedy so tie threat amount for pa Kennedy ohene Japan or tie threat amount for pa so no
onye hwe emfa ho nti amanfo na susu say we dey oye partisan because eba ne MPP side how they wakata ne nim na didi enso wakata ne because eba eyeye mra ne mu a say udi poni mpo for 20 good years a emra ene ebedi wachi akwa kopem se be dey be chewa dey atumu nti amanfo ehu ne say akwa say na dodan kwekufado na ma ne 2 minutes no eba no eye political aspect fa NPP for ho dey na wakata ne ni wo ho but afoforo aye ni tumi bia na say yen she party bia se no eye die oni ye den edi djuma den ana wo ka tre eye sa critics no. Oh, okay. In Ghana for no ye pe bibia ye careless. Ye metimi aka wo Ghana for no. So be ya the papa ye support no. Or ya the boni ye support no more. I say nam krom na enema atwa ye ho ahia na obi aba na say oh baby we ye de ade si wa enye nipa na nam ho ese ye fa ni say na enema so si ni say yes oh enya de papa ese na de niema na begu ekwan ni mfimfini na ye nante wo ho na niema ne so nante wo enti mitimi hu say sa IGP we ababa no so you no ho na de mra to ho na mra ne ye adwuma sa mra no obia ese o ma obia fa sa mra no so de be Ghana for nyina be hu so ye justice onye justice ma MPP because of MPP for na de ne ba ye nti so ye firm ema obia na me bompa ye se wade be ma na hoden na obe ma ni nyansa ni nimudi obetimi dia ye adwuma no na Ghana so etumpon na Ghana so abe krabehwe that's what I'm praying for. Bebe was pa on ebusiafo ende kra ene be piemu e wo ho ne amanfo ebedi nkomo efa ye papa eye George Akufu Dampare ho se na obomodin e wo omamu ana na djuma oye e wo mamu se esuani ana se ensuani bebre na mo amuti bi ebi mu ene ne ye adwen ana se mo ne afofo e ye adwen se papa yi oye ade pa eye djuma no obetimi aye obetimi amagana etimi etumpon ye afofo so na etwem se wa ye no partisan kaka edu bebia na wakata nani edu bebi nso there no webie nani ya yenka eye political party na se ne political party a owo mu eye NPP no ye de ne webu ye ni egu ye so but emom no mo a omo ka eye NPP ho ne de ne a edu ho de ne de a no wakata kata omo ne ye eso na je so manfo ehu ne se injustice bi akoso e wo na afa kakra nte be ya ankom bie nani no make sure se eka eye maame ha wakum se ni case no on san so ema ne embra biem no probi into the matter uyi enu nso everyone so and ohene ye papa ye nim no pa eye e wo ye mamu Kennedy ohene Japan ono nso on probi into the matter ni mu eye pa because papa ye nim se threat ahodo anode ma eye afofo e wo ye mamu nti se be ya on probi into ono nso ne matters mu na che se on fa pepe yo ento emamu eno ne be tre se ampa adwuma no wa ye nipa anase wa ye na adwen anase wo sipi so obetimi aye adwuma ne pa e wo ye mamu dase ne ye de nkomo no e be san so atua so da foforo na emoma ha e na di nyina esi. What is your favorite food here? Fried rice. Fried rice. Charlie, if you want to eat any food, you have to come to Oseko Munyani Park. You can come and have a taste of their food. It's very nice. I always come here. This is like my 10th time of coming here. No goddess said you are baby and a pabediti. Wow, Shenamna. Well, your my dear BB and MBA. I had a 7 appear bedidi a viral. I would order you are bringing it right there at your doorstep. And here, Danny pay fee. Mumina Mobe Danny Park. Now, Hannah Danny Papa walk. You were easily gone. Boundary road. Opposite the self-filling station.